Maranon lang me bulabog ding me Mario Kim Barangay San Jose, Malino, Mexico, Pampanga nganing abak ning Lunes a 19 na ning Pebrero. Meto nga bangke na ning lalaki ing karelang ikit a makaugse king rampa na ning dalan king mesabing lugal. Pauli na ni pintalanan ning CLTV 36 News ing crime scene a malawot king Mexico Toll Plaza ning North Luzon Expressway. Kadane rereng industrial zone nung no karin malagad lareng bale ing piyog siya nandang mete. This morning po, yung barangay captain po ng San Jose Malino po, si Barangay Captain Ramon Bautista, na tumawag po sa himpilan ng Mexico MPS, reporting po na may unidentified daw po na found lifeless body as of 9 o'clock po ng umaga. For this year po, ngayon lang po tayo nagkaroon ng incident at sa barangay po na to sa San Jose Malito, ngayon din po, first time po tayo nagkaroon ng incident po. Basiking inisyal pa man imbestigara reng mikaupaya suking 40 hanggang 50 anyos ing edad na ning lalaking miyangubye at pakabalot yang garbage bag ini. For further details po, yung SOCO po natin ang magbibigay po ng further details. Pero ang maibibigay lang po natin siguro yung approximately height siguro is 5'4", approximately height. At saka male po siya. Then for the other details po, let's wait for the result of the SOCO po. Yung initial action po natin ngayon na ginawa is nag-request po tayo sa Angeles City Forensic Unit po para mag-conduct po ng crime scene investigation. Then as of now po, nag-review na rin po ng mga CCTVs at chine-check po kung saan po yung mga available na CCTVs natin na gumagana as of now po. May mga tao na rin po tayo na nag-backtracking. Bukod king resulta na ning forensic investigation, maragula naman kanong saup deng maging testimonya rareng memalen ami kabalo king milyari. Sa lahat po na may information po, maliit man po, malaki na information, malaking tulong po yan sa mga kapulisan po natin. Feel free po kayo na pumunta sa police station pag magbigay ng inyong kaalaman or kung hindi man po, pwede po kayong mag-text sa hotline po ng Mexico. Samantala, kinundena ni Neman Mexico Mayor Ruding Gonzales ing milyaring pamagugsemete keng karelang balen. Oo, kagawan din. Piyugsanan na kareng kingi masanting makanya na bagi. So, misasabi keng regular ng police about king makanya na incident, ibang kanito, maging tahimik king balen. Siyempre, kailangan niyang balo mo naman ding investors, pangutang daw purmero, potang daw blaking balen, nung mag-invest daw, nakibalwan ding king peace and order. Which is naman makanya, kagulo king Mexico. Agpangkang Gonzales dapat lang mibiling checkpoint ng PNP o outpost ng barangay kareng madalumdum malugal bang kanitang nami pasibaywan ini. At tatanda ng kayabe naman kareng lugal amaralas kayakitan miyugseng bangke reng balena ning Mexico, Porac at San Simon. Pauli ning karelang access king NLEX at SCTEX. Minuna na ng sinabi kanita ning Pampanga Provincial Police Office apakikwanan ng manalakad command post kareng remote areas keti probinsya. Samantala, meto nga bangke na naman ning bingot na lalaki ikit daking madikut aloti king dane na ning barangay San Vicente Magalang, Pampanga anyang abak ning Domingo 18 ning Pebrero. Agpang keng Mario ay danyumul diskubrire ingala ng biyanak uling siningal-ngaling baw. Tambing dane man ni report ini kareng opisyal ning barangay at kareng pulis. Ako yung kakain talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalan.